Parte hitu. Maromak ne sinal bot. Maromak fo mensagem ida ba Moisés atau fo banya povo. Moisés haruka maromak ne povo atau fo ti bibi malai oan ho di halo sakrifisio. Ni haruka sira atau kose niaran haleu ia sira ni oda matan oin. Bibi malai oan ne niaran mak maromak ne sinal bot. Iha kalan ne, nai halo mate oan primeiro iha uma hotu nebela iha maromak ne sinal bot. Ema ejitu barak mate iha kalan ne. Mai be, nai la halo mate oan primeiro iha uma nebe iha ran haleu iha sira ni oda matan oin. Maromak hakat liu familia Israel sira. Ikus mai, paraun la konsideraan ona hanesan maromak. Nia rona ba maromak iha tete ba maromak nia povu, ba ona. Obele hare katua so ferik sira, inan ho aman sira, oan ho be oan sira, i animal hakiak no animal fuik hotu lao sai husina ba. Maromak kumpri duni nia promesa ba Abraun. Nia halo duni Abraun sai na saung bot ida. Bain hira maromak nia povu sai husi Ejitu, sira hamutuk besik milaun ida. Oha tene saida mak maromak halo tuir mai. Maromak fo lia fuan diak bana saung bot ne. Moises saiba fo tutun ho dihasuru maromak. Pohone nak doko irai lakan makas. Maromak kolia ba Moises, ide pois, Moises kolia ba povu buat hotu nebe maromak kolia ona. Moises hatete basira, o insa hadomi maromak. Moises hatete basira, o insa hadomi ema seluk. Moises hatete basira, o insa moris hanesan maromak ne povu. Atu halo ema hutu lahaluha, Moises hakerek maromak ne liefuan ia maromak ne livro santo. Mai be o hatene saida ma acontece? Buat tristi ida. Maromak nia povu haluha nafatin maromak ne liefuan. Sira barak mak duvi daba maromak ne liefuan dia. Sira barak mak kontra maromak ne liefuan. Sira barak mak lakoi simu maromak nudar sira nia liorai. Entaun maromak kastigu nia povu. Ni haruka sira hela iha rai fikmaran durante tempo na bekleur tetebes. Mai be, liute tinan hat mulu, maromak pronto ona atau kumpri parte selu kusinya promesa. Maromak pronto ona atau lurinya povu, tama barai nebenia atau foba sira.